Narakire Ûria Ndagitarî mutaaramu na gutara mwekuru uria uri na ukuru wa miaka NKURUKI ya 35 njira cia gutigira ati na thina kagita karia kamatite mwana na kugwetakira mwekuru akamatite mwana abatere kuthingatira irio ndawa cia gutumira kenda gutigira KUEWA mwana ni mwana otina thina kinya iriku. Na tamekura bwite kurutha kenda omba kurigiria those complications. One ni KUEWA mwekura na more than 35 years na bwite kuruthi for preconception care. Preconception ni ria mbere mwekura agia nanda atukana kuone wi daktari akaraithiru akaiwa condition kwetha na condition omba kwekireta complications na igatuika treated na igatuika isawa sawa alafu nao no erwe ketha ni okay kuthi ahead and get pregnant. Na this is the best time ya ku irakira ni ya ku conceive na wakina ngo pengine kwa require some supplements like folic acid kana any other dietary mbako ikirigeria pengine atkaya kwa ena possible abnormalities ya mwana uraka aiwa agichiarwa kwa bakinya stio begwa bakenda pengine right now certain medications lakini watuke kwa nukwenda kugia na mwana na wino shomba ku affect the pregnancy kwa umwekwa kabita kuonewa mapema kenda iwe na plan kuya na mwana kenda oba kuya nikaga change Rwanda waira atikaye kuya na mwana ituma yana shomba ku weke affect the pregnancy. Sio situ to recommend kuwa na kenda kuya na mwana after that 5 years during the preconception kamba kwereshwa a change of lifestyle yoyo mba kuiwa igitetheria kenda atikaye kuya na mwana alafu kuya na mwana na kana pregnancy wina high risk. Na mono ni about dietary foods, avoiding certain food kurigiria bia kodami meta kuthigara kana inya kunywa nchobi kana inya kuiwa aina weight kwa kende kana tiware too obese kana iware underweight. Ntugitoni again those are things kwa ikireta complications during pregnancy. Secondly, kwa already one is 35 na already na pregnant, we recommend that akwa very close follow-up, antenatal follow-up. Now I know it's not just any follow-up, but kwa in a facility, yomba kuwekedilu na any complications, ya shumba kuonekana na ikawegituika atere tumbere tiareta major complications. Na some of the things that also tuwairani kuwada kuthingatirwa ni kuwa akiwari na access ya kuthirwa ultrasound. Na ria kuthirwa ultrasound ni kuonekana kwina any complications na bwa shumba omba gutuika treated ikagwitumba kweke affect mwana. Na monoka ya kuwa kwina also other complications ila shumba kwigwa no irete igitaria deliver kwa kwina problem mwekone wa atayarisheto na mandaktari kwa beta yarisheto kwa iwa problem yake weka ikioka kwa beta yari pengine omba kwa mwekoro na anemia kana kwa ina fibroids kuria kwa ikionekana mapema itaria delivery ekiwe kimenyekana kethira fibroids no itweke handle during the delivery na kethira ndeveke were normal delivery kana ni cesarean section. Kwa those are some of the steps that mwekora bita kwa na more than that 5 years old na kwa kenda kuya na mwana na bita kwa kibingatera. Okay, ibwega muno nonto ba kwa ore nani teato kwaragia mantu mama na ingoria ukaja kwithira we na kiuria no kireko endelea gutoma biuria na ukaya kwithwa no kwenda kumbona mbiwa nkiruta ngugi sibitari nene ya thirikari ya county Meru Teaching and Referral Hospital na also mbiwa ndi na clinic private clinic ala umba kumbona either weekend kana later in the evening kana over lunch hour ila yetwa Meru Women Healthcare na yigagwa ere Heart Towers